take a plan mishari alika ka plan mo a plan jani ban jalinka jari podame ban right ke tungwan ko ken ti nyon ka doran konwere kor kono twok ban plan jani ban ka min kɛɛl ta dana chicken influence ka especially the continent Nuer ko take Nuer ya influence ken ko they can use they can Nuer they can connect ka plan me bala reminding Canadian chilan Nuer no would janga take a plan me realika ban nywa kɛɛl ka bi connect bi kɛɛl ko do dan de kon bi ngai kori ke pai to ka biam nom ngai kon diale ngai kon me choda lat report cha non gwasme che ko re dan chiko ngai ka biam nom cha jo panyan wo chiko re to ter shong militia chi kan jang gana kapkor ko chol kon de ni SSPDF jang ko en tribal government dia mo right mo kin mi yadi target no bug Nuer bikin connect so den je level no kum jana ka kuji man nyenye kon ka ja ne Nuer bu kuji mi bone e jang ko chicken le ni interest ne dial je mala kan kaje no interest den let ken all 6 support tribe because chicken le ne kaka ramate ga loy dere ngaje no kin mi yadi plan de be na be connect jen plan de Nuer be connect ba ka batare week South Sudan ken gwa de tegatena gwiji number population dun dan kon watin kontin ching wina to go de kon ngaji no chiru dan chicken ching re wika South Sudan ne di alte ka DP camp ne di alte ka refugee camp ka Kenya ka Uganda ka Ethiopia we ko wi dialen ko ken kan ko ta kon shan ka Nuer kwana we ka mandan le road ripon mi chalat ka kwi kore dana chi tuok me chi ngwana Nuer ter shong Malaysia chi kan dor shal kamo abiem nom chi kan ma ka chi kan deni chop ko korin bakle bangwana wen yam dong chi ka kure choba no chi kan kanak rai kor nyenya na sha go jek dor ken nyenya na korjen ter shong Malaysia teleka gwa teleka ram chi ro na flat ke je ki charen mat ke je nan yam jen biang aj me cha kuma SPLA ayo de gwanyo no yen ka tet ano madian ka ter shong Malaysia je kan jogo no kayen ne me che to kon tele ne link ka ter shong Malaysia ka yente gariya ka kamone shi aka jolleka shi aka mo karek so chi agor no biya la to ci kuma SPLA ayo che ga jogo joj che ga jogo no ka yente garek ko rek dun na me shi rek da rek dun so ko kujamo wa dun solve la yen mishina mo tuogo ko changa jono chineri mwan chikete nien shi kume kirim yadi tikana ona no de ken right ke tut galwag manime ngai kon tut galwag jaram danan la advisor ka kirim yadi so cha tut galwag jogo no bitay ba mayom ba jibuk ki ngai kon ka Nuer counties din kon ya level ano ka hostile counties akan witin kona book te ga jante yoro ka social media mu kana chama yom charge book ichi fair ko ne cha nasir charge book ka cha pangak charge book ba kana de mayom de book alo ne de team let kana o de Nuer de ga destroyed ngene jana met ken kene ken kwar ken ba met ken ka community ne ken kajan report the George no sha galwag mani me cha la her just information da na je a jogo no jin bitany ba ma yom ba je book kade lo we mean that they can connect they can guard they can connect they can walk they can connect at a livestock tell me they can apal jen plan di let can kum kirim yadi so that's their plan. So what to galwak my name is Alado no. But I'm not sure no she can write can kill. But ngai kon kɛɛl
ano take general brigadier general chajak mi chale Robert Mike chajak ka bim nom ko we gan wari we ka yan mach ki we Nuer community we yan mach ba rew dien mat kɛɛl gene ten kon ten la Nuer kon mat kɛɛl Nuer kon chigen ka kok ka yo take order mo kan lat goste medan me leder order before kan korm kan network ne dial ngai ke jeno to korben meni kan kon la kwar chit ke mayom commissioner ngai mana le order ngai kan diale and me is coming and korm manta mater shong Malaysia they are ready and obi ginyin ke ku message PDF anytime soon cause dor korche we ko gan jang nang narudin ka ketelm de dien malatke medan me chikan ngwan Nuer gan ka ngwan Nuer chi ko kan kwal ka ram mi ai ka bla tok ano cha jana ka mana ga de na gwa dana to korte tin chai de na gwa dana cha ji kap re kuma kana ma che mutuong ne teram de kan no mi chikan gwa ko ra kan na ka cha ji kap la ya yan ka dan ba ji kulo wulu kan gwa ba dur ba yu ji ba yu mo ka run gutin kon binin re ti gen banamo kana la no e kumi kir mi yadi me kan ka kap ko Nuer ba la yo nang dor janen wini mi chikan ka wonak ya ko lat niam na cha di ne ya ka kan chikan nang niam na gwe ke jen ob Nuer bu ka dwal ko mi cha kan na me jen chikula backfire nen kon ma gwas mene gwada ko chi ngane chi gati jen wo ne ko de shanak na gen ko mu kana wana na ga ne re jane kan ga ke dor na ne Nuer ga ten cha nang re jan mum cha yene ka ja ka ba authority ko ram ya ka ba authority which mean that you accept then ba gwin do badana dong de titi de gare le keja ano ba ji yende ba ji lukudi ko injustice la titen and state no chikanang na so jen kul te ga respond mi chi kore to ka bimnam ka ruwing administrative area men chi tuok ko shikor mo ya tuok chane ngwan chaga na then after that you kir me yadit che de che jak de cha jak jen ko lari man go cha wuti chal ka mike cha jak ka bimnam ka ruwing administrative area ko bi ko kor bi kan wakap the right now mi che ku en wini mi garme kan ji ko are ko jale ke de ni ka kɛɛl ci ka ruin mo ga torbiyel ko ne la weekend te ga match chaga nang ka mayom nang kor ka mayom so na me ngane jeno ke nintin be badil tika korpan shi me chalinga no te gare nal mi chala do de nang ngai ko ne je eno em hasano be kim ya di bukan Nuer bukan ga bokam ke kare nyale ban ma ngai ke long are nyale ke na la bokala re nyale SSPDF ti gare nyale la bong no goten quantity de integratin ken goto ko kan ga bol kan ya bong ne gat ken man ka okel pel ken ngani de ni tin ko no wi kan la kan ka gol ko ngai ken to kurun gwadam ko ne de jel ga mai de kan mai do nyal de kare nyali de kan da mai chen helicopter ko ne jel ga so that's the reason why ina nen ci kan agor no bi kan goto ko de tin bi kan kama so na me ami sure the lot right now so plan di no bu Nuer bi kan ga lele bi kan na kama yom kan hada jeno teram bi kan pal kon ware so gor jena ba bidan bi shunga ko me ci to ka abem nam gor kan bi kan chol me da ne ci ka kon nak no ki we na kan kon ga jenta ma ka jong le state ci ka right teram ko report ban me chala ko abem nam mo mi ci SPL ayo da tank pin bo mo gwa bon go lar kan o ci ka pada bit cause ne re kon ya jole ka kan ter shong Malaysia ka ya jo bono ma yom ce de pin SPL ayo te pin SPL IG so it's up to them and the money. So right now, plan the odi ti quicker me yadit ki ti quid as long as the Nuer baji dil target ken. Ko begin go jeno chul ken nga chul ken neken. Na me le roda. So na me agent plan dien ano me de yana ngaje lu real runuka ano katin kono lat ko dien. Chana ben gwasa me report to ka jongle state no. Te report me chalat mu goro de nywa yekel. The report, the brigadier generally, the shero di anori aleka and Tommy ki lieutenant general, litin kontin la tanen ka Nuer, tandien ka shal ka ti tat, na tandien ka jam.
so bana report yen me bana jendin ka ta dan dong len waru din kija re loka ki ka jongle stage report and chalat wa din SSPDF atun wante geten dio je share report ni am lingan o shikaru den bar wal ga ki we ka wat dolna wate ke generally ti share latin thongmi chigren te gwam chigre ale ka tin share latin kan generally nying lak de control no SSPDF commander share ale ka tiga kel ke generally ken bane ke de ni ken wa kan share no lak kan dial amani kan generally ki lieutenant generally chigre na lak gwada kel mo ajen gwada anti kan rudi no station ten ki biga korb kan taten en area mo area actual ke what take a military garrison which watch candidate poldial military garrison mo jen gwam mi canada le ke base midit base den mo kan chicken 1000 of SSPDF chicken go latin ke report mi chalat more than 5,000 we ka 7,000 total soldier SSPDF soldier watch latin taken ka maitin taken ka torbielatin tala torbiyeli tin korngi konala kan korter ka kan din SSPDF so SSPDF commander ken dial kan gwadamo ka jen wat garrison wajen the main defensive base kake mnyodo shegori la do gwadamo ko dini ko ken wachi kene some areas ken ge desert ke charan within ka kuitel kwan kan piu ka kan badwal kan kan agbe no ba ka pereka ko kor jabin gwaze be korteten wate ke generally ke lieutenant general yare la dan gwadamo te kel ga kan deni chokke kin dang ba keleti shirman chala ne won mat tani mat nueri mat jani kan ne di ala ko ken we ne ka bar bana ke jellin gwatma neten kontin te ke dini chokke kini bieje we kina dang baro wati generally ke lieutenant general mabur dol teten wati general kelten michal ke lieutenant general Paul Deng bot teten major general Angelo John Kuch teten to major general Kwai Deng Kwai teten ke general kokien no chala do te michal brigadier general Lual Obang teten lady ti wate ke keneri an to tony lo charen latin children station ten gweniken la rana weten bai la gwa bai deploy ten ke di du ibinyen keneri konti la GSP la yo so jen tada let kene tana da wacha ala duit kokien witin konti la wi nuääri shit kamen te motot te yaiten te piereten TV di ala ko kente geten gwa de shagalatin jela yenen mi shaka makke sha mala kare na barbare na barka base do dien banyo otura tan bo ga base do dien so right now ngode ko kuma spela yu di al chika ga chikaru ay ketel information mun kana bine kan alo ko retare ka pinya kan bukon more information bana ke jeka gwasen be but men bukon ngai right now di ni SSPDF jen kan chere ngai kona wekan ka dar shal wada kan dia so you mean that right now la main base kake what ke report ana chalan kuma spele ayo charo da leka kan yinga dia alche ngai kona telekele rek ka arrangement ta dan de green gang kaje ko ngai kon dia madan le ro da re wike so Sudan kuma kirmi yadi plan ke liu o dere god dia dere ka control then we dere ka control miterame mami jene ka wide ni dere wide dere yarpin ko jen plan latke ke jen use kan wore ke jemone ko ne use ke long by the way right now kon wore mugi kone kan these stories the lat ko den ke lertiti kan ke very important ko di kan di altikan ko connection eno gwad mi shagu nya no chin warche bomten ladi in la ka jakaten che mi shane no ka unit state right now mayom goro jano chadi cha jakten already baduno kan kor kan rum ngai kone ka relo ka jongle state ka witen kon ngai kon ka tek
rik tu wan tu tin winimi no tingai kono shuriya lat ti jegri chalat di ne SSPDF no yiken ngaje no chetel ne di ko kien ti buka marka ken winimi ko right now and main enemies ke SSPDF be di SSPDF the South Sudan People Defense Force chade jegalong chakalat kadar shalka walga ngai kon men jej kanalat me jege dan kanalat sigane ri ngwane kan ngana kanere kon kan ngana kamen komen dio jeji kon me dan ci tok channeling ne di jandang ro di no radian ne jandang ro no ke ne jandang ro wiro ke kamen ka kwa targene ke kum kir mi yadi de chalga ken wo yen biya bay mo kamet ay mi ka kwen den ga kore ga na kan ga so mi nyodo de kum SSPDF is not welcome anymore ay which kere loka ko mi nag yen ga men civilian shi adi ni kon yen ka sha ngai na dar kula gwade so right now ci choj mi di te tin kan ko la civilian ko ko ga target so ko kuje mo chineten kontin la men ka ga ti yen ko ya ngaje no ne de ti main target ka ga ken men gor ken wo longo nuere de ka wiya ki de ka shu ko ana gwan mi mata gat nuere te tin ka cha nek tin la jen gwadan la jen la gwari kamo so ko ngai nuere nyin ken ko kner kon de kin ya dit kan nuere so they direct that no go no go the kon men ken tin ko ken ka gat ken jen chicken kori ken bukul dong ba chelu no cha ko cha je beter and right now na me ereng me be chang ni akobo anta ma chu nya tin lonko jen gwadan chinaren kul dol tin ne kon la gat kama so munyo no di mi channel store ngwan channel ke lingatin kon lat go right now video nen kon ko online social media ran la loje la jesse kamen jeg na lat ka kon ne tin kon la kumer kirmi hadit kan war ken ken one last thing non bu kon ngai ko ngaje no te kon kor na me da la chum ka kon were ala ni siang mi tek me bej me ko yen jek yen ne to dormo ci ka kon wer je kon e bejen siang me nen kon mane kon nya mane kon gad kon eno tegere shu kamdi tele kwen tele piu tele gwatoy ketin tele duel ko duel cha wang kum kirmi yadi medan je to ga nasir ci kon en cha kon nak ya duel cha wang ci kon en ka fan gak ya duel cha wang ka cha na cha kan nen kon na temre loka so mi gui kone la dor mi che ngong la nyur yen dormo biya nyur biya gwada dana be reaktin biya janga jeno reak bene kaya ngam chu yin ka kwide ne kare dun yen ne to mitre dun te ke treasury kene de content kwa yele nak ke cham garim kun agor yeno biya dun biya dil gwich biya dun tech biya dun biya gwije gwano to ko kon mishi arudun ngaje gwano kai kan yen la tok atera mi mo do dien mi gwel reidun mite ka tugdo dien mi met ka gonter and then a wachang adwor mi jekcha mala toka mare reidun te ka treter repelin ga tene ko gan manukun wa ga mun yen liu manukun ka shi atar shi ab ngaje gwa so na mo chojun cha tugo chojla ja tugo ko yen shi alo dun shi aje dongo no bine dora bine realeka wat kon wari tele jana montama na ko kon goli ka kantis ne kon dialen kon de nuerten na ko kon goli ci kon ro dan mat so mi te ka kantis mi chira che lok den ba je matu ko kuma kir mi yadi kan all the 64 tribe baren mat ge bu dor mo bu kan dak run bu nyako to du la dien yen menen yen me dan kan nasir che tuok then right now chu nyako tuok ka fan ga tera mi jero yen tama je tuok gare loka bina ka kor ajalal ke ne dial gwa kel mi angaje no ko la tok bunadul what is the way out mutien kane ti la treasure re dun biya jogo no jan chine yego kame kane ti mod chenga lawo gur kane siang nuere ko den wa dere tik den wa dere pitin wa deli den biya mat ka kane to but mi kon we kon right now to kon daklani nyot kono shi kon met ka kel ara mate gware men an te tin charan kelpin
ki kon te ga ngu ka riet kel ki ga jo kel me de kon do rande kon le ka ke chieng la ne ka bai de mi na ren mat bat tela kak me de men pur me diam din me dong shio chi na tekin kon mat kel ban me jara ma ka jale den de ram ya pur gwada ma tot ban me mararo naro din kel anga ye no wujwe ne right now ala population dan ka refugee camp cha yen di de long ju kon tel we out kitik so goro ngu goro jen wo bana ro pija kwa right now ala tik dan ku tika donation din kon kwala ngun shi mana kon rar ki gun dial ko ken yoro kon kwala dol te lo ka kon ka bana ka kule bu kon kule lo ka menene mi shi ode kon te ka right me dena ya tunya la kel no chojam bat ko gudi ko no kon take just lo kon dan ka yo ki ka kwa bala for how long ka solution mo kon provide as a one nation ki society kel Nuer ko na la nyuna gwas kel benaren bijeno okay che ko beje ndor gara bana wede bana me gore raj me gwa me den wede ga nyok nyur kanten so na me je report dan gore de nya ya kel an bana nyo je ka report de en chwe pore je no vision je support ku subscribe aka twan notification bell ko mi che te mi che bere gwas mene o sho mala shu ke ji mi jira mi di ten biata mar